برنامه هلبجارتن 23 سلاف جوره تماشاوانین هیجا ایرو امن دیلوکه نه هجمارا دیلوکه لسر 2 میلیونایه راستی ما خوش کوام ببینن اتمسفر دیلوکه جبو هلبجارتن چاوایه و ایرو وکنا برو یا جبو پارتیا چپا کسک هیه اما دنگ گل گهداری بکن اما برای خو بدن اتمسفر دیلوکه یا جبو هلبجارتنه سيدة مرحبا مرحبا صاحب سپاسیه و تبادکن هربن صاحب سپاس وقت زانین چارده گلانه هلبجارتنه که هیل پیشیامه هون چی دفکرین اتمسفر دیلو که چاوه یجبو هلبجارتنه از والا کرده بینم از و داره نزانم اصل خوسته نزانم سر خو مالا خو yani ema hebe hedefe tene be hedefe çima hedefe bizi bütün hakka soruşturmuştuk ki yani ırkçıtina ke milliyetçitina ke sadece ama bizi vakitini mesela van edini hamu ayrım ve ırkçıtiyat emniyet terörist velat parizin HDP sal be partiya çepa kesk teke ve hılbijartine hun çi difikirin? Bakına ki HDP ki can ve beraber tek HDP eme başka ronaya metne evtene Jimara ronaya. Daxwaza we ji bo partiya nû çi ye? Daxwaza me yekîtî. Başka çi be? Yekîtî be millet ku yek mi ye? Hevdû parêzin yani. Daxwastiya me hebe. Saata we xweş her hebin. Sağ olun. Belê em dikarin fikra we jî bigirin. Merhaba serçavan. Wek me got hilbijartin nêz dibe. Hûn çi difikirin? Wê çawa bibe? Fikr û ramanê we çi ye? Em dixwazin ku baş be û serketin be û inşallah partiya me ku derbide jî her wê serkeve. Yani fark nak yani Yeşil Sol Parti Sağ Parti çi parti bir fark nak yani her oy me bellîne û her partiya me belerlî çiga xwe dere û partiya me be kîjan em du wê din yani gava be CHP me ji bo bidin yanam nadin CHP. Yani peşi partiya me oya xwedin partiya xwe ku derê bixwaz wê ew yönlendirmişî wir bikin. û em dixwazin milletê Kurcî giştik teva yek be yekî vir di wê di nerin xwe nefroşin ji bo lehmecûn ji bo nizamçî ji bo perar nerin partiyê din bera hemil ser partiya xwe bin ser oya xwe bisekinin û em vê dixwazin ji millet. Li gorî we wê çend parlamenter ji vir derkeve? Li gorî me dîrokê sê parlament û yerhed derkeve. Çawanın? Sağ ol, bir spas dikim. هلبجارتن نێز dibe em dixwazin fikr û ramanên we bigirin hûn çi difikirin wê çawa bibe hûn ê raya xwe bidin kê Ew rasta pirsa te rasta hevalêje. Daha îro herêm bütün mesela cihan olduğu gibi herêma Türkiye em bibêjin hemû di xelatekê de. Hemû mesela çöküntiyê de aborî çöküntî biye ertiş em dibêjin dixwazin ku va sîstema were guhêrtin. Îro iqtidarê mesela 22 sal 20 çikir em dixwazin va hilweşê va sîstemam. HDP sal bi partiya çepa kesk teke ve hilbijartine. Erê çepê Tirkiye ji tevî me dibine ez bixwe Kurdê Sirûcê me yani emrê me verdaçî ez mesela em nerçer zindan razana erê nabûne inşallah em dê serkeftin ame. Hilbijartina dawî de tenê parlamenterek ji dîlokê derketibû îsal hûn çi difikirin? Dibên hîsal gerek sê heb derkevin. Sê heb. Yani niha işte 14 heb dîlokê têne xuya kirin em dê inşallah sê heb wê derkevin. Guhertinek ji bo welatê me hewceya hûn dibêjin. Erê lê welatê me ya her tişt ne ez hevalê xwe delal re bibêjim çünkü welatê me hemû çöküntiyê de eger va sîstema nêguhêrtin hîn xelat bibe hîn mesela her tiştê me xelat bibe ona göre wî em şem dibêj xebata guam dikin hîro va tişta hilweşê yani bigirtin em xelas nabin bi pelçiqandinê em xelas nabin gelê Kurd edî şiyar e.
hilbijartin nez dibe, çarde gulane hilbijartin ekve çe bibe. Hun çi difikirin, hun eraya xwe bidin kîjan partiye? Emej berê da em belîne. Em necîro da. Ji depê da bigire heta îro em belîne. Em ticarî me rayê xwe nedayê xelkê em nodin xelkê jî em dine xwe. Yani rayê me ê me ye. Hûn dikarin ji xwe re ji derba başqa jiya bixebtin. Em tev jî divê komisyonê da me görev girtiye û em têda şixulînin jî heta mirinê jî em ê li vî derê bin. Em li ser vê fikrî li ser vê fikrê dewam bikin. Gelê dîlokê çawaya atmosfera vir çawaya ji bo hilbijartinê? Çêtir dibe, çiqa dere çêtir dibe. Çiqa seçimkî tê jiya din çêtir dibe. Berê me nikar bû li vir muxtarkî bigirta, me hemdê Xwedê şikir me li vir milletvekiliya jî derxistin. Ew ê çêbe, ê li vir jî çêbe. Hilbijartina herî dawî de parlamenterek derkete bû ji dîlokê. Hûn ê îsal çi difikirin wê çend parlamenter derkeve? Dönema daviyê da ya carî iptal kirin, seçimê iptal kirin, zaten me heştê û küsur milletvekilî derxist bû. Piştî iptal kirin, wê çaxê du milletvekilî entabê bû, me yek derxist. İnşallah me ya sisê jî çavê me şarayê jî yani. İnşallah ew wisa çêbe. Yani milletê me ziviriye, milletê me ji her tiştî fehm kiriye. Milletê me îdî dibe behsa îdî. Ev sedem çiye gelo hûn dibêjin ziviriye? Yani guhertinek çawa çêbû ku bû sedema ev tiştî? Em nikarin xwe îfade bikin. A mezin bidayê. Ku merî bikar be li toplimek da xwe îfade ke ew xweş e. Dema merî nikar be xwe îfade ke demekî zorbalîkê heye. Ew vegere însanê me yavaş yavaş çêbe jî îz nuqata Xwedê em ê bi ser kevin jî. Yani pergalek no hewce ye ne wilo? İlla. Ev ya zaten ji sedî sed lazim e. Ji sedî sed lazim e. Ev pergala hanê gere were û helweşandinê yeka nû çêbe. Ev ya kesin e yani. Çünkü îdî heta kuderê. Heta kuderê em ê daymiş bibin. Heta kuderê em ê li pey xelkê bimeşin. Milletê me yavaş yavaş berê ku me nikar bû li vir zimanê xwe bişteqliyana îro em dikarin partiya û mitînga û hemî tiştî ez nesid û heştê û yekî de hatim vî welatî wê çaxê qedexe bû zimanê min. Qalbî welatî qedexe bû. Ama îro çok şükür em ê bi ser bikevin jî em ê gelekî tişta pêş bixin jî. Herî dawî dixwazim veya bipirsim bangawaziya we ji bo gelê dîlokê çi ye? Walla gelek dîlokê bi xwe jî îdî fehm gerek fehm bike îdî ev iqtidara hanê îdî çavê wî jî li revê ye û gere xwe ji milletê xwe hebe. Xwe ji zimanê xwe hebe, xwe ji gelê xwe hebe. Daxwaziya min ji milletî dîlokê ev e. Yani hatanî îro me em şopa xelkê da çûn em tim li pey xelkê man. Gere îja em bikevin beriya xelkê bi rê de herin. Xelkî jî li pey me were. Em dixwazin çend pirsa bawe bikin hilbijartin nêz dibe çardê gulanê hilbijartinek heye li pêşiya me. Hûn çi difikirin wê çawa bimeşe atmosfera dîlokê çawa ye? Allah gerek yani İsa'la serkevin yani millet. Yani milletê fakir tev gerek serkevin. Yani öyle düşünmüştüm. Îsal HDP bi partiya çepa kes teke ve hilbijartinê hûn derheqa wê de çi difikirin? Ew jî tiştî rast ew jî. Qeş dibînin ew ne tiştî. Ev pergal wê biguhere hûn dibêjin? Gerek bêgarandin yani çavê millet kileyaz. Sala 2023 son yani sona. Hilbijartina herî dawî de tenê parlamenterek derxist bûn. Îsal hûn çi difikirin wê çend heb derkevin? Döne. İsa'l döne. Bangawaziya we herî dawî çi ye ji bo gelê dîlokê? Allah ji milletê Kurd gerek yani ew jî bêhlavî ne hepkî pişewatê em öyle dibêjin yani gerek yani sanki de vêna nevkirê behav bifikirê ji îsal pêva de îsal Erdogan derkevê ê bi wek dewletê Araba ê bi %80 derxist û hewsêçin ji nemînê Tirkiyê de yani vê ba miletê Tirkî tev zanibê.
مرحبا اشترك سرچاوه چاوانن سرچاوه خیراتی دابن با سپاس دکن وەک هونزانن هەلبژارتن نێز دەبە هون چی دفکرن هۆی چاوا بمەشە هەلبژارتن İnşallah hoş derbas bir millet biraz rahatsızın ekonomi olarak rahatsız serbestlikten serbest naştaklı kısıtlı. Sədəmə vê çi ye? Sedem siyaseti. Evet. Hûnê raya xwe din kîjan partiyê? Ola riya xwe bidin HDP. Yani HDP îsal bi partiya Çepa Kesk dikeve helbijartinê. Hûn çi difikirin derheqa vê de? Em desteklemiş dikin. Fark nakit desteklemiş dikin. Helbijartina herî dawî de parlamenterek tenê ji vir derketibû ji dîlokê. Îsal hûn çi difikirin hûê çend heb derkeve? İsal inşallah dosya derkeve. İnşallah. Gelê dîlokê çawa ye ji bo helbijartinan? Hoş nene hoş. Hoş. Kitleya vir baş e? Baş idare idare. Merhaba Jwara. Merhaba. Başın? Başım sağ olun. Siz başın? Em jî başin spas dikin. Çend pirsê me heye ji bo we. Wek hûn zanin çardê gulanê hilbijartinek heye li pêşiya me. Hûn çi difikirin wê rew çawa be, çawa bimeşe? Seçim geri bizim rüyme zatı belli hem rüy xwedidin xwe yani. Ve gide inşallah biz naxade ama ve nakı vana abekine. Ama inşallah bir şey ne vana ve nakli. Guhartinek çê be hûn dibêjin? Kesinlikle. Kesinlikle değiş bu. Yani en az da 5 puan abeke fazla abeke biz naxade inşallah. Gelê dîlokê çawa ye ji bo hilbijartinê? Xelqi ayntab ina bike bere mesela sedira yarıya ve na sedira hafte gi dönmüş eve bu. Yani em vetare esnafın em evdikin em çavxaradikin pirstikin gididine muhalefeti. Yani Ma vê carê wê guhartinek çê be sanki? kesinlikle. مرحبا مرحبا Çawanin? صاحبي خداش برازي به Wek hûn zanin hilbijartinek li pêşiya me heye. Hûn çi difikirin? والله بجاترا ما zaten HDP da em ev dikin de ava gidi sol partiye ra me oy xwe qulamışkin. Guhartinek ji bo wê pergalê hewce ye hûn dibêjin? Bu ka şart artık bes artık. Bir salına iktidarlık pire yani. Zarokek bu şu askeri hat hin Cumhurbaşkanı aynı hin Cumhurbaşkanı aynı. Yani artık va sistema gerek değişme. Evet. Êdî guhartinek mezin hewce ye. Evet tabii ev şart artık. Gelê dîlokê çawa ye ji bo hilbijartinê? Atmosfera vir çawa ye ji bo we? Ya tabii Fırat deprem bölgesi ya artık millet çikin psikolojiye koya eve yani hin te heyecan tine. Tabii ki mezun tine yani. Bandora wê li ser hilbijartinê çê be gelo? Dibêjin çi? Vallahi eririm bebe hem de ben. Eririm bebe. İnşallah. Sala çûne yani hilbijartina herî dawî de tenê parlamenterek ji vir derketibû wê îsal çend heb derkeve? Misal emse heba beklemiştikin. Heba beklemiştikin. İnşallah jiye bebe yani. Emse heba beklemiştikin. Bendawariya we ser vê tiştê ye. Bangawaziya wê herî dawî çi ye ji bo gelê dîlokê? İnşallah gerek emse eve derkin. Se milletvekili derkin. Eve beklemiştik yine. Çalışma megi var. Çaway? Sahibi خودش razı be. Em hatin îro me xwest em atmosfera dîlokê bizanibin. Hûn jî wek gel
فکر و چیه جبو هالبجارتنه و کنزارن چارده گلانه هالبجارتنه که یلی پیشیامه و چوا بروش هون چه فکرن؟ والله امنو خواه کرمانجا حلقش نخمه نو خواه پارتیو ما گو بدن کیک ملی اما خواه بدی 20 ملی خواه یعنی باب من جگام من سلالا من همیجی خواه پارتی هم گوره پارتیه چی یعنی هم نه گوره قافه خواه چی سر لازمه صابا بلا بچسه هدی همی تش گرام بی هم خواه ایشان چید کن بده ما 300 میلیارد دون نهو بریت 2 تریلیون یعنی او قوز فیاتو یک گلک رابی خل نکو بکره دی تشتو گلک تش گرام بین بر بلا بچه اما بلا کی بهش وی چتر تره یعنی اتمسفرا گله دیلو که چاویا گلو جبو هالبجارتنه گل چاوا نزدبن والله خلق بده جنو همی یادی برنادی خو خلق edit beje bile biçe ava 20 solasa beje bile biçe bile ko 3 sol diye amına yönetmiş ki kan belki çoğana durum belki boştur bebe inşallah berveci inşallah biçe yani da xwaza gel pergalek nu newsa yani guhartinek nu duxwaza ere hem duanı ko xwa yani bilo اب بچه ادی هم تش کدی نخوازه والله ام ادی بخمش بین والله ام سحارته بدم خواهد تنترینه خل نکو ترسه بیمولده چون فیات به گل گرام بی یعنی گل تشت گرام بی به انشاءات ان تشت دیتر جتابی انشاءات گل گرام بی یعنی ان تشت دیتر دقت سه قط وتنسا یه انشاءات 5 6 قط وتنسا یعنی گل کاتسه لدیلو که اتهجک چه بو و کنشی زانن باندوراوی جبو هالبجارتنه چاوا بگلو هونه چی بیجن؟ والله خو عادی راجو ایک دپرم چه بی خو باف عرده بی یعنی هم سه راجو تکس نهاتن بده تکس مدجی نهاتن والله زاروک همی برسی ماوی خو نون تشتک نمو همی در دادایی بی خو درام ترینه بده تشتک بده نهات لملن دیتر گلک خوانیاتن خور والله دولت و ترگیانی نهاتن یه یابانجی بده بی یابانجی شد خلیو او حلقه سیویل بده شد خلیو یعنی باشقات که از دین نه بی یعنی ام بی ام خواه بی حلق olarak ما دست مدد چی توتا ما اوری خلقت کرو معیشه خواه گیجه خواه بردا بی ما اوری خلقت کرو والله گوتنن تی داوی جبو گل دیلو که گل کرچیه گلو والله بلو بگم پیشا خواه یعنی همیتش خواه میدانه نه حجه بشتغلم نه گرکه İnşallah ev biç. مرحبا سير شعبك چاوی براجاني رحي وساق ببرا وساق ساق بن هر هبن ایرو هم دفکرنا برویا دیلو کنه هون چه حس دکن هون کارن فکرین خواب مرا پار بکن اي والله مهيفي دارن وان شاء الله ملت وكيليه مش انتابجي دارين چواش دياربكر شرناق وحكاري دارتين ان شاء الله مل دو في درجي دارين وخدت على تموان رابع امي روكي وها كيف اخو بكن امي روكي وها شايا اخو بكن هری داوید هالبجارتنا دیلو که ده پارلمانترک تنه در کتبو این سال هون چه فکرن و چند حد در این سال هیوی کار هیوی یوم هیه ان شاء الله می درخن یعنی هیچ خام ملت کرمان چه تبازل میش تبنو تبه سیرن تب فقیرن تب بنه سیریه دانه امریکان ifade خوشی بدن خودت تم برابه وقت دایک وقت گل بانگوازی و جگل کرچیه والله هر تشتیه هر تشتم جوان خوازن گره هر خود گره قزاج کن ملت وکیلیه خوشی درخن اول مجلس هجی ساون ما خوش بکن چون که امپرزل میشتبن امپرزل میشتبن امریکان ifade خوشی بدن یعنی امریکان مثلا جار هبو مثلا tabi نهات من کار بس گوتان کرمان جمشی انا çok şükürem ne vek berine مده artık seri خرا کریه ان شاء الله seri متم بلند به ان شاء الله خودت علا بكرمان جمع رابه و sol partiye رابه yeşil sol parti ev iktidar edi hun dibêjin bila biguhere jiyanek nû ji bo Kurdan hewce ye tabi jiyan ji bo Kurdan hewce ye
ما كرمانش قلنا أنا بس يا ليه والله بس مرحبا چاوایی باشم گلک صابیت چاوی امیشی باشین سپاس دکن وقت زانین هل بجارتن از دبا چارده گلانه هل بجارتن اکل پیشیامه هون چی دفکرن چی دبیجن ام دفکرن به جوشک به کلجانه که خوش ملت گل کرد به وهل بجارتن امیر رابن سالنگا اما به جوش بلیس اما پارتیا خواهد سریخ انشالله بله اتمسفرا ورم دخوازن هنه که تو پار و بکی بمره ایرو وکرنا برویا پارتیا چپاکز که هون چی دبیجن ایرو وکرنا پارتیا میا اول که ام لگازی کانتنه به جوان به جن به میر به جوش که کلجانه که خوش لورن همه پر کیف خوشن و همه پر کلجانه که خوش لدلوا دایا اما انشالله هر بهر ملت خو گل خو زمان خو منظم بکن بله اتمسفرا دیلو که گلمپری چاویا جبو هل بجارتنه از باورم اتمسفرا دیلو که لچارده گلانه پر جوان به پر خوش به اما و هل بجارتنا چارده گلانه seçime ki hoş, emel bijartene ki geç ava bikin. Guhartnek jibowi welati hawjaya gelo. Az dixwazim ji bo jina ji vê hilbijartinê ji bo jina rojeke xweş rojeke geş bitin. Em li pazdê gulanê bi jina re bi xortara em çavê xwe ji welateke azad û welateke xweş vekin. Belê, gotinên tê dawî ji bo Kurdan heye? Gotinê dawî bila milletê gelê Kurd li vê hilbijartinê bi coş bi serêxin înşallah li ezmanê xwe li dîroka xwe ji bîr neketu bi coşeke bi keleşeke xweş çarde gulanê em ê înşallah serkevin. Spasiya xwe ji bo te dikin her hebin. Gelek sağ wî serçava serserê me. بله تماشاوانان هیجام هاتن داویا برنامه آخوا امیرو لدیلو که بون و کرنا برو یا پارتیا چپا کس که بو پیروزباهی هی بردوامه هیا برنامه که دن بمیننا و خیر و خوشیه ده بخاطره و